Oke guys, kita dikerumuni oleh penjual-penjual di Borobudur ya. Baik-baik. Baik-baik semuanya penjualnya. 1, 2, 3, come on. Oke, kita doakan laku ya. Amin. Dibeli ya. Ya. Ya itu Khalid bin Walid ya. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 Namanya ada tadi. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 Kita dikerumuni oleh penjual-penjual di Borobudur ya. Baik-baik. Baik-baik semuanya penjualnya ya di belakang kita nih. Oke. Mana pada di ya. Saya takut kehilangan kawan nanti Bu ya. Oke. Asiknya ya, asiknya ke Borobudur ya. Ya ini ayat lagi ada yang kipasin kita. Pijet terapi nak balik lagi. Benda kali ini ajar kenal ketemu kali Klaten waton Klaten tren tungke. Rengkono lise. Kiar masjid cilik Jelanggar bocah cilik nguyuh ngadeg ngatar ratar. Kuwi jenengane kurang ajar bentar. Bentar.